Abbas Galyamov wari mu bantu ba hafi ba Perezida Vladimir Putin ndetse akaba yaramenyekanye ubwo yamwandikiraga imbwirwaruhamwe cy'Minisitiri w'Intebe hagati ya 2008 na 2012 yashyizwe ku rutonde rw'abantu bashakishwa n'inzego z'umutekano z'Uburusiya. Amakuru dukesha Al Jazeera avuga ko Abbas Galyamov ari gushakishwa kubera amagambo aherutse gutangaza ku ntambara yo muri Ukraine, aho yagaragaje ko ishobora gutuma leta y'i Moscow yijundikwa n'abaturage. Uyu mugabo ashinjwa kandi kuba yakwirakwije imvugo z'amahanga zisiga icyasha Uburusiya ndetse akagira uruhare mu biganiro bivuga intambara yo muri Ukraine uko itari. Abbas Galyamov yakoranye bya hafi na Putin hagati ya 2008 na 2012 ubwo yari ashinzwe kumwandikira imbwirwaruhamwe. Nyuma yaho yaje kuva mu nshingano zo muri leta ahinduka umusesenguzi muri politiki wakundaga kwifashishwa n'itangazamakuru ryo mu Burusiya ndetse no mu bindi bihugu. Kugeza ubu uyu mugabo w'imyaka 50 haba muri Isiraheli. Amakuru mashya TV, kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.